Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang sempat hadir, terkhusus pula kepada Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Magi-magi napak baraka ipo Allah Ta'ala apole angat tadilalanna yon roma baraka napalampiri sunata nania angkai napalapi-lapi amala mudicita. Peringatan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini mudah-mudahan kelak bisa menjadi jalan untuk meraih syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi situnganna tanyana ulam maulud ini sudah masuk Jumadil Ula. Tapi peringatan maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulud itu Afrika Selatan, 6 bulan. 6 bulan maulud. Dan peserta maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Tapi napa turu baraka epong Allah Ta'ala. Jadi tahu penrangi ternyata pemaulud baca kurang. Sebab kamu pemaulud ku bulan Januari. Si Sambu Meraja. Jadi iya na tanra papuji maraja tak lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakan kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi sisa ngupakuling peringatan hari kelahiran Nabi. Ia ko aso aja jangan na iperingati berarti aso sining. Ia ko ulang aja jangan na Nabi tak iperingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro, tapi ia ko tahunna maka dari tawe tahun gajah. Tapi upasangi iya rona bitta nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa.
Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak wattunna ilal lungo ko Fir'aun ipasalama na puasangi Nabi ta. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan Nabi ta syukuru. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya Nabi ta na puasangi aso Senin. Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa. Ya ko umak na ko syukurangi manre. Dia itu na salah. Dia na salah. Aja tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang, tapi mettei lolongan ngapalanna, yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa iya ko mapuasa ni pribadi nih. Tapi iya ko to mapandre mai kapalanna. Apa ia kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napacapu uku watan na tawi pandre. Setiap dia sholat, malaikat mendoakan kita. Ia tu ampai tomotot tariolo, para ulama-ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaikat ena milau dong aku. Coba. Eti tanigare. Komelo ino galung tawe biasa agana pigaw. Mapamulay manre. Ya matu komelo matanang manre toy. Baca dosi. Amakiro. Nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa. Manre toy. Apa mapak baca si yoli sipu imak bacay. Itana si matu yoli sipu imak bacay. Melo matasa asena kasia sama beteh manrese baru mak baca sih. Melo ino galungnya mak baca sih. Siaga tanero dena dapi patapula son. Itu sebenarnya adalah doa. Tanya iya ro baca pokok iya miro andrewe. Nasaba iya ko mandrai pu imang nandrai ulama toko masyarakat nandreta mak barakai. Malaikat milau dongangi yana tu ampai sadaka subuh itu bagus na sebab magai dua kelompok malaikat milau dongangi, malaikat penjaga malam angka mopi, malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh. Makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat. Makiro. Jadi ya ko masidekah ki koloroi apalanna pada miko subuh. Tapi dena pada ganna malaikat milau dongangi. Angka tu tau nasang ya walai gampang nostas. Kita masumba sulang. Tapi tak 500 sabu daripada 2 sabu si subuh-subuh. Makan jasa tapi rogi ki. Tongangi mega tapi rogi ki ken rimon rogina. Akka cican ni nilau dongang malaikat. Kaya tu malaikat makhluk terhormat masih dekat na penilau dongangi ya kode istirahat. Makanya ko cican misi ulam masumbangi ya napura ni nilau dongang cican mamak ko ni malaikat. Makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi namo cek dek. Namo 2 sabu yang penting mananungan daripada si dijuta yang kuramalan. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cewek gay protes na. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kama kiro. Yoli itawe mak baca. Isangnya mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kak dua pak dongang. Baca dosa lama, baca doa warialah. Ya ko baca dosa lama, itanaiwi agak na cinnai punana bola. Iya ko baca doa warialah, ya ku tanangin iga sanambo nah, ya rumah tele. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tako makato baina pertama manang, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat.
Sinin na tuwe si bama tewe. Makanya tilau doang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma ini makutuki milau doang, yoli pu ima milau doang ni. Tapi ya kodena sampa pu ima mandari tau dena sampa aja yoli. Masalah tuh ya tuh. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tuh ampai amalan-amalan di masyarakat. Iya angkai purana tanang tau pandrite. Nampak guruangan loko tau matotka. Sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata pandrite paterui. Kega contohnya mapatu dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masampa jampeni apa tu dupa ki. Magai rumpuna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Napoji malaikat anu maseru malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro tapi sandro malai akan apa? Rumpuna dupa palatui. Salah. Sehingga nasayana dena tu dupa dena ada rumpu dena laktu. Dena dumpu na tolina pakone. Nasayana palatu ye. Tau pusan niya tu. Pak nasa ni rumpun na palatu itania. Ito kare. Soko petan rupa. Biasa awalnya dena salah. Tapi nalay sandre salah-salah. Magay. Iya biasa nalami pelajaran. Apa lay palibutomi. Na panatarital lo yasena. Cela ridi pute si babolong. Yaro cela simbol api. Yaro ridi simbol angin. Yaro wae pute. Tanah bolong. Magay watak kalewe apa unsurna. Poloko api, poloko tanah, poloko anginnya si poloko wae. Maka iya patan rupae watak kale tuh. Na iya apa ewe sipak na tetong rokok suju si bawat tudang. Ya na tuh nak ada sempajang. Napanya? Tapi sandre malay na pak bantu turuai. Nasoron no salo salah-salah nih. Itu kere. Jadi ya kotannya tahu pandri tepat terus bahaya. Nah sabak na model Dito na ko kopin ramako rodi. Pak iya tuh kumacabe polo kotasi emayaga. Tapa pisau yero. Maka na malasa kaji ustaz tadi upa pisau malasa memangi nasi anggota ki. Apa iya tuh jingge masih nggak waktu kuna dati waktu na yeleng aja na najipa anak bicu na bawang depa na jalan mana pikiran na lobo lata talengi di 5 sebu angka si kobaje tale si di 5 sebu angka si bajana tale di 5 sebu talung ngaso mi tale di ya kong kay de tale di makerepa ya tuh aja gina pigau ya toko pure tale tapamade mako mati itu jingge. Setiap waktu kita kasih pasti masih nggak kena dapi waktu karena dia punya hak membuat kita sakit nah sabak si anggota ki kekayasam pada ko mapasangi TV kabel iya ko angka ya tu boster emak dak ke ko bolata masih nggak tu pat TV kabel eta pacuran ni garek tanah de nalo masih nggak kama gitu mako mati tu jinge. Ya kok si anggota ki tahu-tahu na singa. Makanya tapak pisau ni manca anggota. Maka ko carana idi sorongi. Pak itu pas sorong-sorongnya maca. Ko sandre sorong na santehe. Ilaw si ko tau pemang. Paringar rami ko nalupa ini. Malasa. Saruk mata nanak nanasay malasa si. Ada pime masih watuna. Pura nale paja nasaba setan ni mamilasay. Maka dia cara Ustaz, magampang, aja na tahu eta suruh. Idi maki buai, napa idi la sorongi, aja na tahu li tahu. Ta sorongi, ta bawa nak, ta maka dengke, pacapuran itu dia nawale kumondre, pacapuran di tawamu. Selesai ini. Masa gina singa? Apa aja nih manci anggota. Itu gago kumakoro di masoro-soro. Mega. Na mega laporan. Hati-hati kibu nasabak namo tu sampajangnya na solang ito.
Ya sange keyakinan memang ada, maka da angka wadillah saya tahu nasabak memang diberi izin oleh Allah. Tapi ya ko makanja itawakal na tahu makanja ya bosewana na makanja cara na milau dolo ripuang Allah Ta'ala wadisa terbebas. Tapi ya ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawan kere. Apa angka tu setapa na pelaya kursi? Angka tahu tama-tamangi baca ngaya kursi yole leto ya kursi na to tama-tamangi na ya tau maru ya. Magai na pala. Makanya perbaiki. Age mapamulai keyakinan. Degawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala. Maka namanya pinang keyakini Pak Ustaz, dia merigagang keyakini maka dah bisa memberi manfaat, tapi polukui po Allah Ta'ala cuma keistimewaan. Ya kumakadaki wah, ya nang katu yakini pa pole manfaat salay po Allah Ta'ala musyrik, berarti namo HP musyrik to tu. Paangka guna na HP. ATM musyrik juga. Nah, makanya keyakinan tetap kepada Allah, macicing. Mega tau macicing itu Pak, kepake peroso. Ang kepake ako, ya tuh cicingnya dia namanya pakai karena Nabi pakai cincin, tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan. Aja mo yakini maka dia ko pakai cici kudu mapat di kubuang nga. Dan itu mapat di kubuang ko tappa po. Ini penting. Jadi usahakan keyakinan. Nah sebab iya na tujuan na Nabi tayutus untuk memurnikan akidah. Pekan jaki. Apa telu tu kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam fikih, kajian iman tauhid, kajian ihsan tasawuf. Kadang penceramah membahas salah satunya, kadang fikih ini baik bahas, kadang tauhid baik bahas, kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas. Padahal tiga-tiganya penting. Cuma dia minawat di pasigaru-garu. Ya ku kajian tauhid, kajian akhlak, ipano ku kajian tauhid. Ya natu namanya mapaharam, kega. Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Karena menyembah, padahal hormat itu takzim, itu kajian adab bukan kajian tauhid. Sungkaman kepada orang tua, mapak botingi nama jamak si baindok na botingnya, ambok na bawi limanna. Rukuk kemudian mencium tangannya. Maka ada musyrik, nah reko kajian tauhid, padahal itu kajian adab, takzim anak ke orang tua. Jadi nawak di besi garu-garu. Gak paham ya? Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Ya kok akhlak bicara adab. Ya kok akidah tauhid. Jadi dia itu nanyamanan rokok emas sumpah. Dia ada karena penghargaan ke orang tua, takzim asana. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera. Tanya bendera nih hormati, tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan. Itu yang kita hormati. Deni sembah, tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro, tapi mega manggai haram karena dia anggap tauhid. Nah itu bahaya. Pada mamauli epa, mega di mereka salah-salah pahami make. Manang kebatalo kay patama uti. Ka makiro. Padahal itu terutama tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Dia ka matandre sikolana tapi makanya pahanna. Ya kong kana pau tembus, padi nang kena bele. Cek dek ni bele na kongkah. Yo po nak mondri matandre sikolana madodo pahanna magala topi mak bele. Hingga sini na napawi salah-salah mana. Dari mak kada may lempa, padahal dia na lempa. Sisa na mamak ko lempa Alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makrami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja. Nalupai po ang Allah Ta'ala. Na di na gampa ko po ang Allah Ta'ala makadaja. Ya ko ada lay pamimpinnya pa na makanja. Waktu na halipa Umar gampay. Natudu tanay na chayri nasa. Agapit pakedo ko. Nawale moha mo. Mamak ko. Tunduk tanah. Magay, adil itong maparenta. Makanya cidi ba kunci na pa, ya komeki macuri na bita, jamo na may galada, ya robawang, aja ta susay pada tarupa tau, ya na robawa tapake. Iko pa kampi bende, aja mo susay pa dara.
Iya. Iya. Aja ta susah ini ta sakira ni bembek ta. Ama kira. Tapi angka metode itu ujian hidup. Layu uji tahu manuk na bali boleh menre okwa deni. Madari itu jamban apa made. Ujian itu. Kada guru ta kali sidendre ya ko jambangi manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisay aden. Ayo bisay te manuk demu bana mo bisay. Masa guru ta kali sidendre ro. Tabe. Ya dia na tu macai ya mi ko tay manuk mo bisay tu manok ko kada manuk na bali bola jambang. Ya ko demu bisa insyaallah demu cai. Nama kira. Ya ko jambangi manuk na bali bola ko dengi demu na mo bisay. Pacin itu manuk itu. Iya. Tapahan nih. Nah angka memang toje itu amala matandre kega ihsan. Kiasa ihsan mapedeceng. Ya ko mabasay tawe na to mabasa, de na mapedeceng asana mapasiwala deceng. Tapi ya ko masekke itay na to mabasa, ya na tiasa mapedeceng. Makanya makin nabi tamelo go tama suruga masagina lalang yang mula tama. Demuan terita masuruga. Namo me ko lari. Pada ko loko pasay na de na pasa. Bisa lo mapasa de na sopasa. Namo me ki lari. Talumona sa nabita. Wala idece tau mapeja elo koriko. Yerona kung kataw maseke abasa ko. Kung kataw paujaki tau paudecing. Kung kataw milodongang imajati lodongang isalama. Yang kedua otok ko makasiwa riwat tumamana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin renga jong podang bali bolata macicil motor idi palepa. Salah salama ki detan cerita masuruga. No, bali bolata macicil motor idi palepa insyaallah. Iya. Tule kamu lah. Dek. Yang pay antri kita mah. Pak makan nabi tidak antri masuk surga. Pak sisa butau dale kong kecil dimulai zaman. Ya mi kong katau maseke nasa deto siya kaparang baran na cau. Si selemo tu aja layolo. Itu kare. Itu tuh hari makan yang kamu tuh matu nangka kalau pakai cinta toko. Itu ndak boleh. Agama itu mengajarkan aki buah ko decing. Aja mau pasi wala decing. Mega tu tau mapa si wala deceng ni, mak bagi warra, mak bagi terigu, mak bagi gola, mak bagi lipa, pak mito do. Dito ka ko penra de kaya. Hah? Dena marigaga talamoy. Dena marigaga. Ya kemakan masogo pastas, na dito na madosa tay sogo. Dito na madosa aga taw masogo. Ya kung masogo ito ni sogo, to masogo si bataw isogo dan dia mendosa pak. Dia hadis na makan mendosa. Maka dami na bitara si wal murtasi tinar tau isogo si bataw masogo pada pada tamaranaka. Dia mendosa deh. Tapi memang ngoko agama pak, angka agaga maka dia tahu pandrita ya komeko ipau kanja, ya komeko manci tahu kanja aku masyarakat eci di bawah, tanya sempajang, agak pale abas sako. Ya metomiro, ya nama basa mo tahu kanjai, nama tahu jasi pak, betul mana nama mah kajana ampena, ina iya nama basa tahu nak kanja payanu kermage maka basa. Makotiha, maka itu pandrita iya na tu ampai mabasa itu magala mabere magala masidakah ina dena paja na rampe tahu iya tu namo man ya tahu kalasi iya tulian itu ni ngerang makanya kong kanggota dewa ya minuba komisi to do ina tuli makada to tu tahu kanja apa okiro pasidakah na sabari makotiha denu letak dengi itu. Jadi kumeki yang nggak tahu kanja agala ni mah bere kita nih gare kucaki si salah bali bolatan nama gampang ya nang katana suta bawangi dia si salah ini itu si salah ko tuli masaru ibaw na nasunasin na nang kata dering gaga pa makoko aja mawata pak ya biasa tayo mabasa pak masola ko munroy malibale tatalu langsung na nasu na bagian ni bali bolana apa mawari ko munroy. Ya mako kanang kala maritaw sekke bulukas.
Yan na tugulukas sila maritaw kat di. Monro bali na ilala macalak matan kay bali bola naman repicok lanang. I matan ratu datun na taw seke nang kataw dua gulukas na datun na taw seke ito. Ito gago ko penra. Iampay megalasa nasaba makurap pak dong malaika ni. Yaitu ampai makataw pandrita. Iya pana baraka andre ko pure masidakang. Apa iya tu andre ya sidakang ina malunra ihan andre tawe. Anna subali ni garet tatari makanja na sunna na patandre kong kana subali na bagian ita na mo mabolo duro na malunra ipa bere na tawe. Madari kitu makan maji na makalunra ko na. Namo idi ko taling ita itu malunra to nasaba pura ni nilaw doang ang malaika. Iya na tu nama kurang lasa, makanya kataw na kan na penyakit gula. Ci dito tandre tu lah setau seke ya tu. Sesa dito na kumanang dito. Kama pa taw penyakit gula bacere-bacai. Tapi angka hadesa na nabita daw mardakum bisadaka burai bila sammu nasaba pasidaka. Ya ko lali celengange aja tak biak bangi dito ko celengange. Palipangi napaki milaw doang ipon baraka na pasidaka kwe ang kaji lasakan na kae tapancaji mi pak bura napatama aja tak kada palana baraka aja tak be banyo ko cilingang napata sorong patamay napatilaw pada kalau ko pak bupati sorok bawang ya kaji milaw nasa aga milaw aga tabahan ni ilaw ki palepani celengang napaki milaw doang. Iya ko tahu taleng, tako celenga de nak bicara. Iya ko tahu tapodangi kada tilaw doang nga mapangimpang roy. Maagi na tulimati dongi. Idi na milaw doang nga bigi terima dota. Apa pitu tahu kasih si milaw doang nakala 40 tahu panrita. Gitu. Itu suroy yan ang papangimpa makat di ay pamatiat tu don na. Pak makuran milaw doang ni. Ha? Tapahani. Talim ni tahu apalagi ko din ipasu sakana mapa ni. Tapos 2,5 cek de migena. 2,5%. Cek de lada. Ya mi komeki mahitupane pada seve 5 tukan. Ya tapane si pasu si 5%. Ya napane si pasu si 5. Ya, Pak Madari itu kona dati si tahun napai pasu nala nila seke. Betul kan nan matu 5 deke ni bo kapaga. Makumi mati tu Pak. Ya ti bali si de mato ko meli masidak kata tapang kapole. Medyo ki mite datun na setangi. Ya ko meki mite datun na setangi magampang. Alabawan ni di 500 sa buta sila kanyo ko korangi. Napaki makadameka masumbangin ko jumai. Ya nameki matinro ya tong kanito mabici megalada ya ro. Kurangi ketua anak mo masikola kami nak kamajaran. Aga ni mo liak kopi ko la kasi mo tume sa chapo di ka mo liak na moje tu cek de di kumanan nung amoy ay nala gani 200 nasa talo na pala. Sanang ka Pak balu baso lalo nasa way kanja pa yero. Makawangi ya bana ro di mulo mo la jolo na taseleto. Si tangis siya tu. Messi matin ro kawan ni situ angkas itu. To 5 bici de na paja. Tibawa ni ako mo kura si ratu manisa bunatilaw masigi tama ni nasa menya sumbalan si san nalalo cilingang matinroy sapu-sapu si setado ko setaga tinro na matinro de na sa digi cilingang lalo si san na nasa imatu pimasu pimakade setaga mabici salanya no tu madosa no Pak 5 pura memo bere na si ratu man jumate mapi de na sumbang datun na setangi ya tu. Ya tu ampe nang kahalangi masidak kadatun na setangi namo baineta. Enak kada baineta aja namo sumba jolo Pak datu setan na ya tu. Tapi dito gago ko di. Asidak kaki malomo tu dale nate ko masidak kai. Apa ya tu pintu na dale megay kami mato. Angka ko pasidak kai, angka ko Pak dogang, angka ko baca Quran, angka ko sampajange, angka ko silaturahmi, megay mato. Angka to ko mak bayine pangka sahabat na nabita pula yaman ci di bayine na ci dia nak na mak dareki we marak di kasih dale ko mak nabita bayinyo
Suri mak bayi ni. Sisan na pura mak bayi ni. Ina makumui ha. Asa makumui ya Rasul makin Nabi tak bayi ni po. Mak bayi ni wegan na manital lu bayi ni na napa madeceng. Jadi anang katau dia na memang badece pakai no suri mak bayi ni. Magay nasaba pintu dalle ya komelomui palaba maka may kamo pintu na liang ustaz narupe pintu na liang pasidaka iya tu anak makoto pede megay anak na te pede masempoy dale na apa oko midi na palalo kuang katutaw mapasikola ko jupandang anak na napasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji-jaji jama-jaman na mabalu bet paminang kana sororap sisan na tama anak na pajato ni apa hukum memang midi na palalo po ng Allah Ta'ala. Jadi na to ampay akibo mo ki anak aja mo ta maselang. Aja na itu bicara na doktor itangkali nga dua anak cukup. Aga na ko ci dikimpe ci dikiru aga mataranong. Gaga. Kigwa imega kumelo mo jaji. Kadagi pandrega ng ustaz angkat to anak manu tak 20 anak na noci camanre manamona pamenre. Ito. Ito garehe. Masyep pinano de pernah mapatanen rek macek yang tak 20 anak nama karek-karek man re mana mo. Iya di taci di mijaji telu tahun atau 5 kadare ke. Makurat tawakal memang ni. Ada? Ni adara ki loki matasi. Itu patasi pak maca. Maca tu patasi maga. Ya konis sange hakeka na ya sange mameng magala tu masidaka. To? Kasi ki minta pamit to. Pamemana ngokoe. Iya, itu kumameng itu natari alati menna. Yaro alati untuk balewe atau untuk pameng. Hah? Ya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng. Hah? Yaro alati untuk pamengnya atau untuk balewe? Untuk pamengnya. Pak iya ko makada untuk balewe ustaz aja na tatarime pale alati bana tapeng. Pak memi mapan rebale. Mata tarimeng pancing nasaba melo ki konandre na payala jadi itu pasti dakai ko yaleng itaw kasi tanya tu alena yaleng idi ni pancing supaya wak dini mega rewa tapahan ni maka miro taparaja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tapanaruba gambar na gambar di sisabu patimura denak baju-aju mak bangkung di Sirate Sabu, Soekarno, Masongko, Majasa.